Kublish bun perlok barok ban ngipna subhai pi chaknik story. Hagani ke video ngan batai speech pangkawi ke film ko balai kerteng. Ke story jong ke film kalong bangin yo ino iki kena school. Bahadin bakila helasan bar kila don laki kun gikti. Tekum takila kwa beng main kendo barok ke perlok barim jongki. Bakini ke film ru kadi ke love story. Te perlok bangin ti barok sepangkani ke kana. Aling ini page bar singap hodo bukot jong ke video. Habastan kon jong ke film ngilio ino yo we ubreu bukerteng Henry. Henry ulong no hikai fotografi. Barulong ro ubreu basong ternat bahaya kini ke kam. Hadin nata ngilio iru bo Henry udon sibun bagi kena school. Baru don ro kawe ke kena school ke bekerteng ke Julia. Ke Julia kali itenat bahaya ke jenglong jong no hikai jongki. Bakala don ro katu ka ne ke jing isam lai u. Hadin baga kelas jongki kala waino. Kom tahu Henry ulong no kena school jong badon ne ambala banyak kali. Dia kena ke por ke Julia kalau ang bamaka katip banyak kali. Hakawe par kasing ngilio ino ba ke Julia mentah kalau stang no banyak kali yo Henry. Dia kena ke por ngilio iru ba ke Julia kalau wan shano yo Henry na yeng. Ke Julia namar ba ke itenar pelat yo no hikai jongka. Takum ta kalai baru ban pen i kicing bahar jongka kemat jong o. Hadin katu kan ni par ke jinggel linti jongki. Teo Henry ulukum yo tia no hapo jong kene kali. Panamar ba kedon kicing tan kali na ke surok ba. Te ke Julia kali yo dak kawe par ke shotgun. Tahu Henry ulu kendit no nak ni kicing tia. Julia kali itu no Henry ya kini kicing dia. Teu Henry ya kini kapor stang na bani i bakata kacaka ka bakayan. Kede kacaka ka ba ulit school man la kapor hakerta ka ba udang red. Hangli Henry lu stang bani tu spun bagi Julia spang kita ke school. Parlo pan iru ika kacaka beper ki ba udang poi pan late. Hakapor bonang late school. Tehden kato kani Henry ulu yo ino ya kawe ke bridge. Kani ke bridge kalapan kemawi ususu ki por ki ba udang red. Bakalong ru ke bapan sanut bahai oh. Pakai kata kecing sanut ke bahadu kata-kata ke bakata u Henry. Ya ketangin betai pat Hadin. Hadin nata paru Henry ulu poin ke school ke bau Julai. Hangni ulu ong no sekirtikan. Bau syani ami u bundik pet no ya kini ke school ke barim jong o. Uni sekirtikan ulu ong no Henry bo umri pun kuslaya kata. Namar bakani ke ke school barim jong o te ula bandai kat bamon. Habau Henry ulu sengawe kani tema uro lakuan apan lek pet baro ya kini ke school. Henry mental ostang apan dia squeeze sport jong kata ke school. Baru lepas itu sepok ki kamera kelas. Baru lepas itu ki cekak ki beper ki balarim. Bagi long ki bepensak kemau hado kata-kata. Kejing sasiru kelas tang Henry namar bu kemau pala di kepor ki beralai. Pala dah ulah kuat bagi man pai biang rokim sempoi dan lele ro. Hadin nak tahu Henry ulali biang cau sekirtikan. Uni sekirtikan ul pak phone Henry uwe para kelas jong u beketeng Robert. Habau Robert ul yo depan keren uni sekirtikan. Ma urus ngamelung hado kata-kata ki kepor balalai. Tekum tak kini para armut kila perkana bikin pai kendo na barok ke para kelas jongki. Ba bikin senano da ke WhatsApp group. Kena bikin yo ekran bikin ni syam roh ka we kesngi. Ada na tangi do isya ba Robert bu Henry kila stang na ban phone barok ke para kelas jongki. Ba kila penpet yo ke tarik bikin kendo na ka we kesngi. Anda kini barok kila don na po jong ke WhatsApp group. Bu Henry ro komen ba bun yo na ban ekran bikin ke parlok jong o. Tekum ta ul pulut ba pun ba ke por ban ekran barki. Henry ke Julia pada apa kalau ino ke jingle jong Henry. Kelas tang bar sang per berkam sumbi tenar bahai kini kecing lek jong o. Namar ba ubru bagi je sumdon por su bani keren batka. Anda ulu pelot por na bar kini ki perlok barim jong o. Hadin kom bar na kenti ngilo siapa barok kini ki bru kelele nyak caka begini kendo. Para kini ke por kil kemen ba banyu iwe. Namar mentah barok kilasan kilasam la ba kila don laki kun kiti. Tikini kecing kendo jong kiru kolong ke balas lem hado kata-kata. Hadin nanta ko Olivia kalong no Robert. Bagi lepoy ni ambaro ke para kelas barim jongki. Anda Robert pada kini kepor semua jubab. Walau perkar bi barang don em ke para kelas jongki ki pampat poy cakni ke caka. Kom tahu Henry lu kali bahasa manu pampat poy cakni ke jengi kendo. Robert ula jubab su ulong. Sakawe pat kena kentei ke bakateng ke Amelia. Ulong susu bula depan seni kai ke location. Anda itu mentaruh kampat poy setia cakni ke caka. Habau Henry lu singono ya kerteng jong ke Amelia. Kom tahu lostang mi ban kemau nak suka menor. Hakapor pagi dah lek school ke Amelia kalau nggak kena ke bastard duduk kata-kata ban ruai. Ban long ro bakal job sipun bagi competition. Bagi beru ro kilas ngap sipun bagi cing ruai jongka haki radio. Tekom tangi lo elu bo Henry ulas ngap sipun bagi sur jongka Amelia haki radio. Pada bak Amelia kana ruai po jongka radio. Tekom tangi dur kemat jongka kilapau baik jauh. Bagi letip ro bo Henry itenar samla baik ke Amelia. Anda hado menur supun pau ya kata kicing ijong yaka. Perkani kicing ijong kasa bitang ha kedok not jong hi. Aku perkasih ke Amelia kam som lele school. Tekum tahu Henry udah perkat kuslai panak bantah jongka. Perlu persang ruban kali nak keperlok cak Amelia. Anda kini keperlok jongka ro kam tip setia bapa ke Amelia ke pep school.
Henry ulah nang jol cuk jengku selai. Barlo kuah baru banti balik ke Amelia kampat poin setia sekolah. Apa kini keperlok jangka Amelia kalau ino ya kejengku selai jong Henry. Kunta kalau persang no ban ong iu bikin lain no sakit jing jongka. Bikin persang no ban wat sakit jing jongka bikin tiba balik baka Amelia kalau pep sekolah. Padahal lepas no ke sekolah kini perarmut kelele no sakit jing jongka Amelia. Henry kini kejing lek jongki kim dan kam setia namar bakim som tiba ke jaka kabakasa. Kunta Henry ulah lek pan no jing tak kejing somsi. Haren kumpalai ski Henry som yuk su ban kendo ke Amelia. Tikum tahu somsi itu kata-kata namar bom tiba balik baka pep sekolah. Kau per kasing ondau Henry ulah lek biang sekolah. Para kini kasing ulah karmen baik baka Amelia kan poi baik sekolah. Pala dero kumpasau singi som yuk isu ya ke Amelia. Ondau ulah pon sekolah ulah song baik tik ke jaka song. Pun api ya ke Amelia hang ne. Temata ke Amelia ro kalau pon sekolah. Baru Henry ulah ino baka Amelia kalau pang. Patna kini kedau hiru kalau pep sekolah lagi pun sengi. Henry kau bawa iya kini kecing jaya ke Amelia. Ulah kuah apa pandik keren nikah. Henry nemar bak kecing lerang palat ke jongo. Tekum tak som dah keren bak keliru ke ike sepang jongka. Hakawe per kasing Henry ulah stang bani tu haka perlok jong Amelia kini kecing sengal jongo. Bakum tak kini perlok jak Amelia ro kalau stang bani tu ika. Bakum tak ngilio ino apa ke Amelia kalau lain hajan jong Henry. Kalau stang ban ong ubah ke ika bau kuah ban ong ika. Aduh Henry pada som not ban cuba pe kata kecing keli. Namar ulah sing orang lain palat jala dia banyo ino ya ke Amelia. Ke Amelia kalau ngubah beli pan perkat mentah. Namar pakidang lontang ke kena rin. Kidang habi rupan konstret tangga kijeng pulih jongki. Hakawe perkasing lo iya bakano hikai kala pak arwai pengi ke Amelia. Para kini ke poru Henry ulong no perlok jong pun pak arwai no ke Amelia da kawe kijeng ruai. Pakum tak ke Amelia ro kala arwai kerpang no kata kijeng ruai na ke banta jongki. Hadin nata pak ngili iya bakata kasing ro kade kasing ka jong ke Amelia. Tikum tak ke Amelia kala kon ik parak la jongka bakan ai no iki kijeng bam. Haba kala kon Henry bun sim no kijeng bam. Henry ulong no pan pet namar bola rain palat banyak iya ke Amelia. Henry perlok jong upar kilonge upon sim nak kita kicing bam. Apa Henry ulah sim nak kita kicing bam. Ke Amelia kalau pada ubah kumno pada undang ika. Kum tahu Henry lo lebih seperti no ya ke Amelia. Hakawe perkasing lo iba kini berok kelas tang aban toy ke exam final. Permanta kelas ngau tu balapun bon penai hakim som yo su bani kendo. Tiaden bakila dep no ban toy ke exam. Kini berok armut kelele no bani kendo las hakawe ke bridge. Kebangi lo iba no bestang jong toko film. Kena ke bridge kedai kesen ke bakat do kidang yo pani kendo. Para suap ko Amelia kan lain do nang ni. Kalau ang yu Henry ba umri na ban klet eka da lero. Begini kan mau beji we hado ba ke school kan stang biang. Tekum tak Henry do komen pa ban yo singa ke jing ong joko Amelia. Parparo kini arngut kilele na na ke jong kelenti. Parmenta kin mo so bani kendo da ke pun benai. Ke film kala pan ibiang sa ba menta. Hang ning do ino so Henry bar ke jing long jong o kadang long bitik kum bau julong. Namar politik bako Amelia kan poi piang sakni kecaka. Te ulale no nak dik jengi kendo jongki. Pun song no kam na jengai namar bola ran palat banyo iya ko Amelia. Hadit ka to ka ni ngilo ino bako Amelia ro kala poi no sakni kecaka. Te kum ta baro kini kena skol ro kila kemen ma banyo iya ka. Bako Amelia ro kala kemen ma bani kendo berkeperlok ke baye jongka. Kini berarmut kila stang na bani keren. Permenta ko Amelia ro kala pe na baro iya kena. Bakala pe ro Henry kam yo isu uha kini kepor. Tekum tahu cokop roh habau dia iya kini kejeng lek jong ko Amelia. Ola lek ban kod yo Henry. Habau la persang ban kod ki bun sen yo Henry. Henry pat ola kentai na pan lek caka badan ko Amelia. Hang ni cokop lo lek bang sakni ke parlok jong ko Amelia. Ulong ki kau Henry tre subon man pai. Te haba ko Amelia ro kala askau na kerteng jong Henry. Te makaro kala sang ban kama biang ki por ke balalek.